ne me va do mi apa mogano to me onovo James Gunu mo me fia nye kenye onovo Stephen Adom mi apa MP onovo edem Kofi Kpotoroso plendi si bono galan pete me do bena we me do agbendi to hena kele feta opete le ame yo Kenya le nkonye sele mi apa gologwe o meko egbe mi apa du kopolola His Excellency John Dramani Mahama pe dodozi jia ekpo epedeka abele ike efonye Dr. Robert Kofido hede gbolole pe nyagbo gbolome Ghana topiti wa kole wato wadida sebe menye vodada miwo be mauga ko His Excellency John Dramani Mahama kona mi be wavaya zudu kopolola ya zi eveleao nukata melenya ya gloda hafi alo eike uko edu uko de His Excellency John Dramani Mahama siya misa nuche chogede cho kike mepe nugome kuha ugbo le eleike Ghana duo vaje ani amedeke megale didibe ya ado ajo pele Ghana alo ya kokatatia deke pele Ghana wela be atigli nyi dunia glo ha pe edumanye popolo eba webe ji de le hekia me godo kolepo de Ghana le TV ke Ghana nye vaya le TV ma ebu nkonyu ke no mi asia ebu kake mau pe didie egbe le predika pe mozozo me mi aten aglo be Ghana egale afoji ne mi be mi ako no kenye mi ape economy du kope ganyao egbe a mi aten aglo be mi ape inflation pe rate edidi kakavazo single digit eke du kope la hwecho almost 24%, 23 point something percent egbe a dabdade enoji atradi Tony enu de ka henye mangolobe le His Excellency Nana Akufo-Addo le Dr. Bawumia Pedu Kpokpolo yenyewe mi be mia ava fole cement ke mia ako ava wo edu dode mi to fima le abe hundiga wo me cement e pasi de kano 65 cedis ya mi pudu yi bank be mi ava dega le mi atrova kaka mi atrocho bank ne mi ava cement e pasi joiji over 90 cedis abe 30 cedis fe dada de ji son kaka egbe a no matter we omega leji yo ne mi gbolobe inflation didia amedo wa gbolobe en mo pasi medidio kaka ejebe mi asego mebe there is inflation, there is also deflation. Inflation na egbe omega le dada den moji afondi meko o dade nuji kaka ndome o ga dade nuji awo egbe ya investor confidence egbugboba Ghana ela be mi apesidia ekpongun senpele beta ga bubu nemi va nu ikehenye infrastructure edowo gede o leji mododo koji o fe tutu suku ho mi ape no to melefia ne cho anyrawase hegbona hoa akpobe jesi o le moji ne ebe yako mi ape ho yi apla omo ne va mi ape ho no to melefi penwe takala ho jomo bele bubu awa o leji ne mi be mi gbolo mi ape suku penyawa egbe a mi ape suku vio eye kwele suku poji a o fe no dudu mi megale yili sel eye no dudu a o fe nonome onyo afforded egede o leji be double track system na wa ajoda egbe a mi ape suku tata o ponse nenye be na nemele zozo nyude wa waten agbele vovon manomi edowolawo egbe a to gbobe eleike wo bu ibe lefe yame jidudu fe dudu ike wo ga dudu ike wo de fe yame wa dade fe tujina yo de agbososo de me
metem jedio ha dɔwɔlawo mele veve se abe le yi ke wònɔ tsã o elabe enu ƒe asia ele nɔnɔme ɖe yi ke nenye be ekɔ gavi ɖe kura ate ŋu aƒle nuwo zã. Egbea míaƒe sɔhe geɖewo wole gege ɖe edɔ me le míaƒe security services oa le John Dramani Mahama ƒe ƒe ɖeka ya mea mikpɔ ele yi ke wodzra afɔ me ne menye nane kɔ kura wobe ne akoma ɖiʋua nakpɔ eƒe bleme ɖa. Fɔm yi ke míaƒe sɔhewo ƒle le ƒe yiwo va yi me 350 cedis hafi woate ŋu age ɖe míaƒe security services wo mea. Le John Dramani Mahama ƒe ƒe ɖeka mea míƒle ɖewo 200 cedis kple 220 cedis. Eye akpɔ be edɔ ame geɖe yiwo ke do le suku le ɣe ma yiwo me eyi ke womete ŋu kpɔ emɔnuxɔwo ɖe dɔ me oa geɖewo wole gege ɖe dɔ me eyiwo ke woxɔ ɖe edɔ me eyi ke womete ŋu xe woƒe efewo na wo wòɖe oa asitɔtrɔ va eye ame hatsotso akpa gã aɖe ŋutɔ wokpɔ woƒe ga yiwo ke woxe. Ne be míva míaƒe agbledenyawo gbɔa dziɖuɖu le agbagba ɖe sia ɖe dze be ya invest ɖe míaƒe agbledenyawo me. Le NPP ƒe dukpɔkplɔ tea Tony mate ŋu agblɔ na wo ŋutɔ kple míaƒe nyaselawo underplanting for food and jobs. Mekpɔ ame yiwo ke hemenya naneke tso agbledede ŋu woxɔ fertilizer input nu yiwo ke hiãna agbledelawo be woakɔ de agblea. Mekpɔ eva ge ɖe ame yiwo ke menya agbledelawo ƒe asi me eye eɖewo wotso de kura ge ɖe míaƒe tokɔtɔe du yiwo ke ne ƒoxlã alo dukɔ yiwo ke ne ƒoxlã mia eɖewo ge ɖe me.